Poslije ove dvije lijepe pjesme, ja bih nastavio sa još jednom ili jednim dijelom jedne pjesme, vjerujem vrlo vama dobro poznate. Kaže, tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija. I onda nastavlja tekst i kaže, narod i zemlja koju volim ja. Uvijek mi je lijepo kad dođem ovdje kod vas i moram priznati da mi je ljepše nego kod kuće svoje, zato što me ovdje više paze i manje radim i uglavnom se izležavam i dobro jedem. A ove godine sam prepoznao nešto posebno vezano za ovaj vaš kraj, ovu vašu zemlju, za jug, su posebni i jaki ukusi, bilo da jedete, bilo da pijete, dok ne probate neke druge vještačke stvari, očigledno ne možete da znate. Evo i Jusin se slaže, jel da? Dakle, sve ima jedan prirodan jak ukus, bilo da pojedete malo grožđa ili da pojedete krušku hljeba, bilo šta, dakle omamljuje i udara, toliko je jako, prirodno. Svi, dakle, koji imaju nažalost iskustvo da jedu i piju nešto drugo i neku malo drugačiju hranu, mogu to da potvrde. Ove pjesme su govorile o jednom novom i boljem svijetu. I bez obzira na ljepotu i na vrijeme koje provedemo zajedno, mi znamo da jednog dana sve to se završava i da i naš život na ovoj zemlji i da naši skupovi, vrijeme koje budemo zajedno ima svoj kraj. I još kao mlad čovjek, kao mladić, ja sam se pitao je li to samo pjesma, je li to samo priča ili zaista postoji nešto bolje na ovom svijetu. Vrlo rano sam otkrio da svijet ne zadovoljava čovjeka u potpunosti, da uvijek postoji ono jedno ali. Jeste, ali nešto fali i nešto nedostaje i mi želimo više i mi želimo bolje. I mnogi ljudi u ovom vremenu i kroz cijelu istoriju su to našli u Hristu Isusu, u Bogu, našli su snagu i vjeru da ovaj život nije sve i da on nudi nešto bolje i da već sada sa njim ovaj život može biti drugačiji, može biti kvalitetniji, ne samo u smislu materijalnih stvari, nego jednostavno u smislu mira, zadovoljstva i sreće koju jedino Bog može da popuni. Jedan pisac je rekao da smo mi stvoreni sa tom prazninom koju samo Bog može da ispuni. I zato pjesma o jednoj novoj zemlji, o drugoj zemlji, uvijek mene jako dotakne, zato što mijenjamo zemlje i putujemo i živimo i hodamo i krećemo se, ali naša želja je da stanemo na jednom mjestu i da budemo zajedno, da budemo srećni, da budemo zadovoljni i da budemo sa onima koje mi volimo. Želio bih da kratko danas razmišljamo sa druge strane o onome kako naš svijet danas izgleda, o jednoj realnosti i stvarnosti koja je mnogo drugačija. To je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u 11. poglavlju. To je dobro poznati izvještaj o Vavilonskoj kuli. Vavilonska kula je termin poznat i van Biblije i oni koji se ne bave biblijskim tekstom i ne bave se biblijskim temama čuli su i znaju za Vavilonsku kulu, a ona svoje porijeklo ima u samoj Bibliji. I hajde da pročitamo taj biblijski tekst zajedno, ukoliko imate Biblije, telefone ili gdje god imate svoj biblijski tekst, pozivam vas da otvorite i da pokušamo razumjeti o čemu se tu radi i kakvog to značaja ima za naš
život danas i kakve pouke možemo da izvedemo. 1. Mojsijeva 11. poglavlje od 1. do 9. stiha. Tekst kaže: a bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi. A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj i naseliše se ondje. Pa rekoše među sobom: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I bijehu im opeke umjesto kamena i smola zemljana umjesto kreča. Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji. A Gospod siđe da vidi grad i kulu što zidahu sinovi čovječiji. I reče Gospod: gle, narod jedan i jedan jezik u svih, i to počeše raditi i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da siđemo i da im pometemo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore. Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazideše grada. Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji. Ovaj biblijski tekst, i to jest ovaj događaj koji zapisuje ovaj biblijski tekst, je usko povezan sa još jednim događajem koji se desio prije ovoga. To je potop. Danas postoje velike rasprave naučnika o tome da li se potop desio onako kako Biblija zapisuje ili nije. I zaključci zavise od njihovih predubjeđenja. Oni koji vjeruju da postoji Bog i da se ovako nešto moglo desiti, nalaze mnoštvo argumenata u prilog tome. Oni koji sa druge strane ne vjeruju, oni nalaze argumente koji idu u prilog njihovog vjerovanja. Jedan duhovni pisac kaže da da je Bog uredio svijet na taj način da bude dovoljno argumenata na kojima mi možemo zasnovati svoju vjeru u istinitost njegove riječi i u samog Boga, ali sa druge strane da Bog u izlaganju argumenata i dokaza nije postavio tako stvari da pritjera čovjeka uza zid i da čovjek nema izbora. Dakle, kada bi Bog na taj način predstavio nama svijet i sve činjenice da mi ne možemo nego da izaberemo i zaključimo samo jednu stvar, onda mi ne bi imali prostor za vlastitu odluku. A Bog je iznad svega želio da izbor za njega i odluka za vjeru, odluka za dobre vrijednosti u životu bude naš izbor. Ne to što mi moramo, što nemamo druge. I spomenuo sam tokom subotne škole dok smo proučavali zajedno sa mladima, meni je ta ideja slobode bila jako dragocjena kao mladom čovjeku. Stalno sam se suočavao sa stvarima koje moram da učim. Moram da dolazim na nastavu, moram da slušam i ono što mi se ne sviđa. Kući moram da jedem hranu i koju ne volim i sve moram da radim. A ja nisam baš nikad bio nešto posebno da puno volim da radim. Pogotovo igrali bi fudbal i onda bi prekinuli tu igru, majka bi me zvala i rekla: idi dovedi krave. Kod nas na selu krave bi se vodile i jedno vrijeme bile bi na njivi i onda na kraju dana neko bi ih morao da to kolje povadi i da dovede krave nazad kući. I to su uglavnom radila djeca. I mene bi prekinuli u sred fudbala i rekli: ajde sada, vrijeme je da se ide jer je već noć pada. I druga djeca ostaju, a ja moram da idem. I ta ideja da moraš je bila nešto čemu sam se ja uvijek protivio. A onda, kad sam počeo da čitam Bibliju, ja upoznam da kod Boga ne moraš. Da Bog daje slobodu. I da ljudi mogu da ga slijede, a da ne moraju da ga slijede. Da mogu i da se protive. I ja vidim oko sebe ljude u samoj mojoj porodici. Jedni su odlučili da žive onako kako Biblija kaže, drugi su odlučili da žive po nekom svom izboru i da neke svoje vrijednosti sprovedu u život. I onda sam vidio oko sebe ljude koje slave Boga kroz pjesmu i na svaki drugi način i ljude koji psuju Boga.
I vidio sam da Bog daje slobodu. I mene je upravo to privuklo. Ja sam rekao, ja želim da upoznam tog Boga koji daje ljudima slobodu. Jer sa druge strane, Bog je predstavljan kao onaj koji kaže, ako si dobar, ti ćeš onda da dobiješ nešto dobro. A ako nisi dobar, tek onda ćeš da dobiješ, naravno, nešto negativno. I zbog toga ljudima se ne sviđa takva slika Boga. I mi u Bibliji pronalazimo sliku Boga koji daje blagosilja čak i kada ljudi nisu dobri. Naravno, to ima svoje granice i u onom trenutku kada naše zlo šteti drugim ljudima, Bog želi da učini kraj tom zlu. Tako čitamo da je Bog rekao da će poslati potop da bi zaustavio zlo koje je toliko bilo veliko na zemlji, da tekst kaže da su misli srca ljudskoga bile svagda samo zle. Mi ne možemo zamisliti kako je to izgledalo. Na kraju krajeva, mi smo se danas jako poistovjetili sa lošim stvarima i sa zlom, sa grijehom. Kada čujemo neke loše stvari, zar se mi iznenadimo? Pa mi kažemo, pa dobro, šta to je? Mi kažemo, to je normalno. I najružnije stvari nama postaju normalne. I neke stvari za koje nikada nismo vjerovali da ćemo se složiti, ljudi se danas slažu. Čuli ste za zahtjeve da se pedofilija ozakoni. Dakle, postoje mnogi ljudi koji smatraju da su to normalne emocije koje ljudi posjeduju. I koji kažu, nisu ti ljudi krivi što ih privlače mala djeca. I da tako nešto, nekada je to bilo nezamislivo, ali danas je sve normalno. I mi ne možemo razumjeti kako sveti Bog doživljava grijeh. I koliko je njemu grijeh mrzak. I koliko je grijeh za Boga grešan. Pavle će reći, grijeh je odviše grešan. A za nas koji ujedno i sami griješimo, nama je često grijeh veoma lijep. Mi volimo to. Ja volim neke stvari za koje znam da nisu dobre. Zato što sam pao u grijeh i zato što grijeh vlada mnome. I zato kada Bog kaže, ja želim da očistim zemlju od grijeha, to je nešto što njemu smeta, što on ne može da prihvati. Ali samim tim, kada Bog šalje potop na zemlju, on kaže, ja dajem mogućnost da se ljudi spasu. Ljudi ne moraju biti uništeni potopom. Ja nalazim način kako će ljudi biti spašeni od toga i poziva čovjeka koji gradi brod i znate taj izvještaj, ali ljudi ne vjeruju. Ljudi kažu, to je nemoguće. I sa druge strane, neće to nikada da se desi. Za ono vrijeme tako nešto je bilo nezamislivo. I biblijski tekst zapisuje da se spasio samo mali broj ljudi. Nakon što je Noe preživio, mi čitamo da je ponovo desio se grijeh. Na kraju krajeva priča o potopu, izvještaj o potopu je jedan način kako Bog želi da nas pouči da se zlo ne može iskorijeniti silom. Da vi možete ukloniti sve sa zemlje, ali da grijeh i dalje ostaje, da grijeh ima jednu drugačiju komponentu i da jedino ljubav može da iskorijeni grijeh. Da se grijeh ne može na silu reći, sad više nećeš i ne dozvoljavam ti i ne može i onda neće niko to da radi. Nego tek kada se pokaže ljubav i kada svaka osoba kaže ne, ja to neću i Bože daj mi snagu, onda može da se nadvlada grijeh. Dakle, nakon potopa tekst kaže da su ljudi ponovo se bili namnožili, ovaj tekst koji smo čitali, i kaže da su otišli od istoka. U prvoj Mojsijevoj čitamo da je Bog Edemski vrt namjestio na istoku. I odlazak od istoka na jedan način je odlazak od Boga. Dakle, nova generacija ljudi koja nastaje poslije potopa također funkcioniše tako da ne prihvata Boga. I oni kažu
ovdje, hajde da sazidamo grad i kulu koji će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji. Dakle, oni počinju da grade gradove i da žive na jednom mjestu i mi nalazimo dva razloga zašto oni to čine. Prvi je, kažu da steknu sebi ime. Steći ime znači proslaviti se. I u Bibliji je Bog taj koji treba da bude proslavljen, ne čovjek. I ovdje je jedna suprotnost gdje sam čovjek želi da uzviši sebe na osnovu onoga što je on uradio, na osnovu nekih svojih postignuća. Drugi razlog je, kaže, da se ne bismo rasijali po zemlji. Nakon što je potop završen, Bog kaže čovjeku ponovo kao na početku, rađajte se i množite i napunite zemlju. Dakle, Bog je želio da i poslije potopa ljudi nasele svu zemlju. Ali ovi ljudi, ili ova grupa ljudi, ovi građevinari, oni kažu mi ne želimo da se rasijemo, mi želimo da ostanemo na jednom mjestu. Njihove ideje su stalno protivne onome što Bog traže. I možda treći razlog koji nije tako direktno ovdje zapisan jeste njihova želja da se sačuvaju od ponovnog potopa. Dakle, potop je prošao, ideja o tome je zapamćena kod svih naroda. Svi narodi svijeta imaju tu ideju da je nekada bio potop, tako i ovi koji su živjeli u to vrijeme. I oni kažu mi ćemo izgraditi sistem koji će nas sačuvati od sljedećeg potopa. Nakon potopa Bog kaže neću više pustiti vodu na zemlju, više neće biti potopa, ali oni kažu ko zna, Bogu se ne može vjerovati. Bog je neko hirovito biće. To nije Bog ljubavi, kakav je predstavljen u Bibliji. To je osvetoljubivi Bog. To je neko nesigurno božanstvo. I za svaki slučaj, on jeste rekao da neće biti potopa, ali za svaki slučaj mi treba da se ogradimo, pripremimo i da imamo neko drugo rješenje. I veoma često ljudi tako funkcionišu danas. Ljudi kažu ja vjerujem u Boga, ali lijepo je imati dovoljno novca u banci za svaki slučaj. I sada kada već godinu dana živim na tom zapadu, ja razumijem zašto je to tako. Za razliku od naših krajeva ovdje na Balkanu, gdje su ljudi još uvijek, bez obzira na sve probleme, još uvijek bliski i povezani, ljudi tamo nisu. I tamo niko ne zna ni za koga i oni koji se znaju nemaju vremena i žive daleko i vi nemate mogućnost na koga da se oslonite. Ako vam bilo šta treba, vi morate imati novac. Ako nemate novca, vi ste osuđeni na propast. Mnoge ljude koje vidite na ulicama velikih gradova, koje žive bukvalno na ulici, to nisu, kako mi volimo reći, neki propaliteti, neki narkomani, alkoholičari. Veoma često su to normalni ljudi, poput vas i mene, koji jednostavno su napravili neku grešku u finansijama i koji su izgubili sve i morali su napolje iz stanova. Zanimljivo, bar tamo gdje ja živim, mali broj ljudi ima svoju imovinu. Oni svi žive u iznajmljenim stanovima. I kada smo pošli, pozvali smo jednu porodicu, roditelje djevojčice sa kojom Rahela ide u razred, moja ćerka. Pozvali smo ih kao na rođendan i onda smo pričali o svemu. I ja sam pokazao sliku kuće svog oca na selu u Bosni. I onda je taj čovjek rekao, pa ovo je divno. I ja sanjam da jednog dana imam svoju kuću. I to za nas ovdje, ja pretpostavljam da svi vi, većina nas ovdje imate kakvu takvu, ali svoju kuću. To je vaše. Tamo mali broj ljudi ima svoju imovinu. I onog trenutka kada ne možete da platite, vi morate napolje. I ne postoji neko ko će vam pomoći, malo kada, i zato vi morate da radite, da imate dovoljno novca, da budete sigurni. A u toj trci za novcem, vi se još više udaljujete jedni od drugih. Vi nemate vremena za druge i morate da zaradite. I to je jedan začarani krug.
I naravno, u našim krajevima je drugačije. Imate problema, pa tu su rođaci, prijatelji, komšije. Kod mene kažu bolje komšija blizu nego brat daleko. Jedna zanimljivost, jedan primjer. To je bilo, mislim, prošle godine ili pretprošle kada smo krenuli isto ovako na ljeto za Makedoniju. I ja sam primijetio da kupio sam vozilo i vozio već neko vrijeme da automobil nema rezervni točak. Kupio sam ga tako. A mi treba da krenemo sutradan, već je popodne i sutradan treba da krenemo na put ili možda baš to veče. I sada moram da kupim točak i sve. Ja se sjetim, imam jednog prijatelja iz srednje škole koji je vulkanizer, koji ima svoju radnju. I ja ga nazovem i pitam, i on kaže, naravno, možeš mi posuditi jedan točak. Treba mi samo za put. I on kaže, naravno, idi tamo, znaš gdje je radnja, samo reci da sam te ja poslao, ima tamo guma polovnih, izaberi sebi koju hoćeš. I ja odem, uzmem i stavim, odvezem se i vratim njegovu gumu. Sada sam isto tamo kupio automobil i ponovo nije bilo točka. I trebao sam da kupim i otišao sam u salon, dakle, za te automobile i oni kažu taj model koji ste kupili nema točka za taj, rezervnog točka za taj model. I ja nemam sada drugara, nemam nikoga, ja na internetu tražim i nekih 80-90 km sam morao samo u jednom pravcu da nađem i da kupim polovni točak. Dok, naravno, na našim prostorima bi sve drugačije to bilo. Ovo govorimo o tome kako mi veoma često kažemo da mi živimo vjerom i da se oslanjamo na Boga, ali sa druge strane postoji mnogo alternativa na koje mi vjerujemo i koje se nadamo. Tu su naši mili, dragi, i to je sve normalno, ali postoji trenutak kada dođemo u životu u situaciju kada moramo da se oslonimo samo na Boga. Kada ne postoje druga sredstva, ne postoje druga rješenja. Mi volimo tu stabilnost, mi volimo da smo na jednom mjestu, mi volimo da budemo sigurni, mi volimo da znamo da se možemo da oslonimo. Vidim tamo štake, jel tako? Mi volimo da imamo to, ali postoji trenutak kada moramo da se predamo Bogu i da naučimo da vjerujemo samo njemu. Ovi ljudi nisu mogli da dođu do te tačke. Oni su rekli, čak i ako Bog neće poslati potop, daj da mi budemo sigurni. Neka ima tu neka kula koja će biti vrlo visoka, tako kada voda dođe mi ćemo moći da odemo gore. Kada sam prije 3-4 godine bile one velike poplave na našem području, ja sam tada još bio u Bosni i odmah drugi dan smo se uključili i radili zajedno sa Adrom i pomagali. I kada smo posjećivali poplavljene gradove, onda ljudi kažu, ja sam na 4. spratu, do nas nije došlo i kod njih sve super, a oni dole u prizemlju katastrofa, sve im je uništeno. Dakle, to je jedna ideja koja je i njih vodila. Sa druge strane, Bog nije bio zadovoljan ovim planom i ovim projektom. I dok sam čitao, pitao sam se zašto. Zašto Bog nije dopustio ljudima takav način života? Pa upravo zbog toga što Bog želi da nađemo sigurnost u njemu i da život bude jedan stalni razvoj i stalni hod i stalna promjena i stalno kretanje. Mi imamo tendenciju da želimo stabilnost. Da kažemo, sad smo poženili djecu, poudavali, sad je sve u redu, sad ja mogu da se opustim i sad. I naravno, to su normalne i legalne želje. Ali kad je u pitanju naš karakter i naš život, Bog želi da mi stalno napredujemo i da hodamo zajedno sa njim. Prije nego što je hrišćanska religija nazvana hrišćanstvom, slijeđenje Isusa se nazivalo putem. Dakle, prvi hrišćani, tamo kaže u djelima da su ih prvo hrišćanima nazvali u Antiohiji, ali prije nego što su ih nazvali hrišćanima, oni su sebe i drugi su ih zvali sledbenicima puta. Zato što je Isus rekao, ja sam put, istina i život. I oni koji su išli za Isusom, oni su rekli, mi slijedimo put. I to je značilo da oni stalno se kreću kroz život, da oni stalno žele promjenu i da oni dopuštaju Bogu da ih čini boljim i boljim. Sa druge strane je želja da budemo na jednom mjestu i da budemo
stabilni, statični i da budemo na kraju krajeva zadovoljni sa sobom. Kada god pričamo s ljudima, onda ljudi kažu pa ja nisam tako loš, ne treba meni nikakva posebna promjena, sa mnom je sve u redu. Ili kada pričate s ljudima, oni se rode u određenoj porodici koja ima određeni pogled na svijet, određenu vjersku pripadnost i niko se ne rodi i ne kaže ja sam se rodio na pogrešnom mjestu. Niko ne kaže evo ja sam rođen u ovoj porodici, ali oni imaju potpuno pogrešan pogled na svijet i ovo nije prava vjera, ovo nije prava crkva, ja moram da promijenim. Tako? Svi kažu ja sam rođen i to je ono gdje sam ja rođen i ono što su mene naučili, to je ispravno i to je najbolje. I kada se suočavamo sa drugim kulturama i sa drugim ljudima i sa drugim navikama, mi onda imamo, ja sada imam jednostavno pitanje, da li je dobro, da li je nešto dobro samo zato što sam ja navikao na to ili je to zaista dobro zato što mi tako evo ovdje radimo. Bilo šta, ne znam ni ja, ishrana. Način ishrane. Evo, mi jedemo tu i tu hranu, kada posjetimo druge ljude, oni jedu nešto drugo i mi kažu, to njihovo ne valja, to je bez veze, nikakva hrana. Da li je zaista bez veze ili smo mi samo navikli na ovo naše? Ili je i ono dobro, ili je ono možda bolje, a možda je naše lošije. Dakle, to su neka pitanja koje Bog želi da postavimo sebi i u svakodnevnom životu. Da li sam ja zaista rođen i naučen pravim stvarima ili samo mislim da je to zato što sam tu rođen i eto to je dobro zato što sam tu. Dakle, Bog želi da ljudi stalno budu bolji, da se kreću i da slijede Hrista, da se približavaju njemu. I zato Bog kaže, gle, narod jedan i jedan jezik u svih. I to počeše raditi i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili. I oni koji proučavaju danas jezike i oni vide da skoro svi jezici svijeta imaju sličnosti i posebno određeni jezici da imaju sličnosti i pronalaze te jednake korijene i čini se da zaista nekada na ovoj zemlji je postao jedan jezik kao što Biblija i kaže. I Bog u ovom slučaju ne želi na neki nasilan način da djeluje, već djeluje na jedan veoma zanimljiv način. Ovdje vidimo jednu težnju ljudi ka ujedinjavanju, ka globalizaciji. Stalno se ovdje govori, kaže, cijeloj zemlji, po svojoj zemlji, cijele zemlje po svojoj. Dakle, postoji jedna tendencija da bude sve jednako, da bude sve uniformno, da bude sve globalno. Ono isto što mi danas vidimo, ono tendencije koje danas vidimo među ljudima. I njih u ovom slučaju obilježava jedan jezik. I danas ljudi pokušavaju da stvore na različitim krajevima svijeta jezike koje će koristiti, a mi znamo da već uveliko engleski jezik vlada kao internacionalni jezik i da postoji opiranje tome na različitim mjestima i da ljudi kažu i naš jezik je jednako dobar, zašto bi mi koristili neki drugi jezik, ali da bez obzira na to svi su prihvatili to da naučiti engleski jezik znači biti u mogućnosti da se razumiješ i da komuniciraš na svakom mjestu. Tako i ovdje, dakle, postoji mnoštvo stvari koje su ujedinile ove ljude, a ujedno to je bio i jezik. I onda Bog kaže, zanimljivo ovdje ima malo i humora i ironije, oni grade kulu koja treba da bude kojoj treba vrh da bude do neba, a Bog kaže siđe. Siđe da vidi, ta kula je još uvijek daleko, daleko ispod neba i ispod Boga. Dakle, ljudi kažu mi ćemo napraviti nešto megalomano, nešto ogromno, nešto veliko, nešto izuzetno, a u Božjim očima to je još uvijek slabo, nikako i malo i Bog mora da siđe da bi vidio tu kulu. I onda Bog kaže da je učinio da se oni ne razumiju. I da je pomiješao jezike i da su tada nastali različiti jezici i da je od tada bila potreba za prevodiocima i za tumačima.
Jevrejska tradicija kaže da je Bog to učinio u onom trenutku kada je cijeli projekat na kome su oni radili postao važniji od jednog čovjeka. Da ponovim. Oni kažu, ljudi su gradili i zidali i u jednom trenutku jedan čovjek je pao sa te građevine dole i naravno ostao mrtav. I oni su rekli, pa nema veze, ovo je važnije, ovo što mi radimo je važnije od jednog života. I zar mi to ne primjećujemo danas? Zar ljudi ne kažu, pa dobro sad evo, mi imamo određene projekte, određene ideje, jedan život manje više. Neće stati posao zbog toga. Ja sam ovih dana čitao da je negdje u Banja Luci sa neke građevine da su nastradala 2 ljudi. I za nas život ne znači mnogo. Postoje neki projekti, globalni projekti koji su mnogo važniji od ljudskih života. A Bog kaže nije tako. Jedan život je važniji od bilo kog ljudskog projekta gradnje na ovom svijetu. I u onom trenutku kada su ljudi zanemarili vrijednost ljudskog života, Bog je rekao, ja silazim da prekinem ovaj projekat. Dakle, problem nastaje kada mi kažemo da drugi ne vrijede. I kada naši projekti, kada naši ciljevi u životu su važniji od života drugih ljudi. I ponovo mi živimo u tom vremenu. Mi vidimo i slušamo svakodnevno da mnoštvo ljudi gine, umire, ovi ljudi koji žele da pređu okean, koji putuju brodom, da umiru i da ljudi kažu ne, to će zasmetati našem poretku. Ja ne zagovaram prihvatanje migranata ili odbacivanje, to nije uopšte ni tema, nego govorim samo kako današnji svijet doživljava vrijednost ljudskog života. Sjećate se slike onog malog dječaka koji je pronađen na obali isto, oni migranti. Dakle, vjerujem da se sjećate da je bila slika, zaboravio sam mu ime, onaj mali dječak od 3-4 godine koji je sa roditeljima pošao brodom da pređe tamo na drugu stranu obale i da je brod potonuo i da je onda izbacio tijelo tog dječaka. I da je pronađeno to tijelo i da je slikano i da je rečeno ovo je slika našeg svijeta. U kome imamo novca i sredstava za sve, u kome se divimo najnovijim modelima automobila, najnovijim modelima telefona, u kojima se divimo projektima i ostvarenjima čovječanstva, a u kojima dječak od 3 godine pogine i nasrada i mi kažemo pa to je samo jedan život. Svijet mora da ide dalje. Ali za one koji su izgubili, to je sve. To je cijeli svijet. To je cijeli život. I Bog kaže, kada svijet bude došao do te tačke, da ljudski život ne bude vrijedan i da nešto drugo bude vrijednije od ljudskog života, ja ću stupiti na scenu i ja ću se uključiti i ja ću se pozabaviti ovim svijetom. I tako kaže da Gospod zbog toga je pomeo jezik i rasuo ljude po cijeloj zemlji, oni nisu sagradili grada i zato se prozvalo sve to Vavilon, što znači pometnja, zbrka i konfuzija. I mi, dragi moji prijatelji, braće i sestre, mi živimo danas u jednom globalnom Vavilonu. U jednom svijetu koji teži globalizaciji, koji teži ujedinjavanju po svaku cijenu, u kojima se više ne postoji dobro i zlo. Jer je nemoguće kada vi sakupite mnoštvo ljudi koji imaju različite vrijednosti i različite mjere, vi ne možete tako lako odrediti šta je dobro, šta je zlo. I glavna vrijednost na ovom svijetu je tolerancija. Ti moraš da tolerišeš. Ti moraš da tolerišeš. I mi moramo svi da se složimo sa bilo čim da bi naučili da živimo zajedno. I u onom trenutku kada vi ne prihvatate određene stvari, onda više ne postoji tolerancija. Onda se primjenjuje sila, je li tako? Oni koji neće da tolerišu sve i pogotovo oni koji neće da se slože sa tim da ljudski život nije bitan, onda tolerancija prestaje i onda se upotrebljava sila. Upravo protiv onih koji se opiru globalizaciji, ujedinjavanju i svim drugim pravcima koje
novi svjetski poredak želi da ostvari na ovoj zemlji. Kako Bog danas djeluje na ovom svijetu i šta je Božja protivmjera za ovakav svijet? Kako Bog danas funkcioniše i šta On čini u današnjem Vavilonu u kome mi živimo? Kako On pokušava da promijeni stvari? Mi vjerujemo da će drugi Hristov dolazak da se desi, da se ostvari, da će to napraviti jednu globalnu promjenu, ali do tada Bog ne ostavlja ovaj svijet i ne sliježe žene, kaže ne mogu još ništa, eto kad dođemo onda ću popraviti stvari. Biblija zapisuje da je Bog uradio jednu stvar i da je Bog učinio nešto čime je želio da izmijeni stanje na ovoj zemlji. U knjizi Djela apostolska u 2. poglavlju mi čitamo šta se desilo sa onima koji su bili sledbenici Isusa Hrista i sledbenici puta. Naime, Isus Hristos koji je boravio 30 godina na ovoj zemlji, bio je ubijen, bio je sahranjen, vaskrsao je i otišao na nebo. Onako kako je govorio dok je bio na ovoj zemlji. I rekao je da kada on ode na zemlju, kada on ode sa zemlje, on je rekao neću vas ostaviti same, nego treće lice božanstva, Sveti Duh, će doći na zemlju. Mi u Bibliji razumijemo da je Bog jedno kompleksno biće i da se u različitim periodima istorije objavljivao na različite načine. I kada je Isus bio na ovoj zemlji, on je bio u tijelu i bio je ograničen, nije mogao u svakom trenutku biti na svakom mjestu. Ali Bog, Sveti Duh, funkcioniše na drugačiji način i može da u svakom trenutku bude na svakom mjestu i na taj način djeluje na svakog čovjeka koji to želi, koji traži njegovu pomoć. U našem narodu postoji praznik koji se zove Pedesetnica i danas, ili duhovi, bar među mojim narodom, koji obilježava trenutak kada je Bog na poseban način, dakle to je jedan istorijski trenutak, kada je Duh Sveti sišao na ovaj svijet i osnažio Hristove sledbenike da mogu djelovati na dobro na ovoj zemlji. I mi čitamo, kaže da kad se navrši 50 dana, Djela 2, bijaho zajedno svi apostoli jednodušno i ujedanput posade huka s neba, kao duvanje silnog vjetra i napuni svu kuću gdje sjeđahu i napuniše se svi Duha Svetoga i onda kaže nešto zanimljivo. I stadoše govoriti drugim jezicima kao što im Duh davaše te govorahu. Zašto spominjanje jezika? Dakle, ovo je direktna aluzija na Vavilon o kome smo čitali. Nekada davno se desilo da je Bog pomiješao jezike i da su ljudi postali otuđeni, da ljudi se više nisu mogli razumjeti, da su živjeli na jedan drugačiji način, sebičan način, da su u tom trenutku marili mnogo više za građevinske projekte i poduhvate ovog svijeta nego za ljudska bića. I sada Bog, Duh Sveti, dolazi na ovu zemlju i na neki način mijenja to prokletstvo koje se desilo sa jezicima. I sada ponovo čini da se ljudi mogu razumjeti. Kao što su nekada ljudi govorili jedan jezik, sada ljudi govore, a drugi razumiju. Kažu ovdje, divljahu se i čuđahu govoreći jedan drugome, pa nisu li ovo svi Galilejci što govore? Kako mi čujemo svaki svoj jezik i oni govore našim jezicima veličine Božje. Dakle, Božje rješenje za ovaj problem Vavilona i ovaj problem u kojem mi živimo jeste njegovo djelovanje Svetim Duhom na svakog pojedinog čovjeka. Tek kada Bog uđe u naš život, mi možemo ponovo da se razumijemo. Mi možemo ponovo da vrednujemo jedni druge. I mi čitamo da kada je ova grupa ljudi nastavila dalje da funkcioniše i da živi, oni su brinuli za jedni za druge, čak kaže na jednom mjestu da u tom jednom trenutku svi koji vjeravahu bijahu zajedno i imahu sve zajedno. Dakle, u trenutku potrebe oni su dijelili ono što su imali sa drugima. Oni su se brinuli za druge ljude. Da rezimiram. Dakle, imamo Vavilon
gdje imamo ljude koji se ne razumiju i imamo ovamo Hristovu crkvu, gdje imamo ljude koji, iako su stranci sa različitih mjesta, oni se razumiju. Imamo Vavilon gdje ljude nije briga za druge ljude, gdje su projekti mnogo važniji od ljudi, i imamo Hristovu crkvu u kojoj su ljudi važni i posebno ljudi koji su slabi, koji su napaćeni, koji su bolesni. Evo danas mi ovdje, i to je znak jedan od djelovanja Svetog Duha. Mi ne kažemo šta, brat Murat, baš nas briga, doživio moždani udar, pa ima doktor, ima bolnica, neka se pobrinu, ima on svoju rodbinu. Mi kažemo, hajde se molimo Bogu za njega. Hajde da ima još bolesti, hajde mi brinemo, nama je stalo da je njima dobro i da je svima dobro. To je djelovanje Svetog Duha u životu drugih ljudi. Naravno, i crkva je u iskušenju da postane Vavilon. I crkva ima tendenciju da postane kao bilo koje drugo preduzeće na ovom svijetu koje kaže, pa mi imamo svoje projekte, znate, mi moramo da gradimo crkvu i onda forsiramo, dajte novac, da skupimo, da izgradimo. Možda je tamo neko siromašan, pa dobro, sad siromašan, crkva je važnija je zgrada nego tamo da li neko ima da jede i da li neko ima da živi. I to su stvarna iskušenja sa kojima se suočava svaka crkva na ovoj zemlji. Ali upravo zato imamo opomenu da tako nešto ne bude. Ovamo u Vavilonu imamo da jedni kažu, hajde da gradimo. I kada se gradi, jel tako, jedni moraju da budu radnici, a drugi moraju da budu poslovođe. I to je ovaj svijet. Jedni rade za jako male iznose novca, drugi sve to sabiraju i ne znaju šta će sa novcem. Kada čitamo o zajednici koju Hristos gradi, on kaže, a kod vas da ne bude tako, jer ste vi svi braća. I u Hristovoj crkvi, a ona će se prepoznati ne po tome što kaže mi smo Hristova crkva, već po tome što se njegove vrijednosti sprovodi u djelo. U Hristovoj crkvi ljudi su svi jednaki. Nema, sad možda zvuči, ali nema ljubljenja ruku, nema klanjanja, mi smo sve isti. Ja samo imam službu neku drugačiju od nekoga drugog, mi imamo drugačije sposobnosti, neko usin pjeva, ja ne znam da pjevam, ja možda malo bolje pričam, ne znam, on vjerovatno ima i te darove i sve druge, ne znam vrata, ali dakle to su samo različite sposobnosti. Kaže, vi ste svi braća, nema onih koji žive na račun drugih, ne bi smjelo toga biti. Na kraju krajeva, mi danas ulazimo u jednu drugu vrstu konfuzije gdje raspravljamo o nekim detaljima i raspravljamo o stvarima koje nam nisu date. Mi danas često raspravljamo o tome kako izgleda Sveti Duh, kako ga možemo prepoznati i sve neke detalje o kojima nam nije puno informacija dato, umjesto da težimo da budemo ispunjeni Svetim Duhom, njegovim vrijednostima, njegovim kvalitetima i njegovom silom. Mi prepoznajemo iz Biblije tri, da kažemo, posebna djelovanja Svetoga Duha. To je ovaj koji smo pročitali, dakle, na dan Pedesetnice, to je istorijsko izlivanje Svetoga Duha. Čitamo također da pred drugi Hristov dolazak, da će Duh Sveti da posebno djeluje i da oni koji mu dopuste da će on preko njih da uradi silne stvari. Ali postoji treće izlivanje Svetog Duha koje ponekada zapostavljamo, a to je lični aspekt izlivanja Svetog Duha. I mislim da tu treba malo demistikovati stvari. Ja sam dugo vremena nisam znao da odgovorim na ta pitanja, jer to je predstavljeno na jedan tako misteriozan način. Šta znači biti ispunjen Svetim Duhom? I onda različiti ljudi, to je ti moraš biti ovakav, moraš uraditi to, moraš uraditi ovo, moraš otići tamo i 1000 nekih uslova. Ja vjerujem da to nije tako. Ispunjenje Svetim Duhom nije ništa drugo nego kada vi na početku jednog dana ustanete i kažete, Bože, molim te, vodi me danas u mom životu. Ja dopuštam da me ti usmjeravaš danas. Ja ne znam šta će sve doći na moj život. Ja ne znam šta ću sve trebati da radim. Ali molim te, pripremi me za to. Daj mi snagu. Pomozi mi.
ako sam nešto smislio, a nije dobro, zaustavi te moje planove. Pomozi mi, otvori mi da uradim ono što je bolje. Mi to uradimo jednom, dva put, ali onda zaboravimo. Mi mislimo da je dovoljno jednom u životu ili možda ponekada kao odlazak u crkvu. Odemo pri nekim velikim praznicima, ali sa Bogom treba komunicirati stalno. I kada svakog dana od Boga tražimo da nas vodi u životu, to znači biti ispunjen Svetim Duhom. I tako svakog dana mi sve bolje i bolje razumijemo Božju volju i Bog je u većoj mogućnosti da nas iskoristi na dobro. Sa druge strane, ja prvi imam tendenciju da dobro, danas se pomolim, spremim sutra, a onda treći, četvrti dan kažem, dobro, mogu ja sam. I onda se zapetljam i onda ponovo nazad i kažemo, onda kukamo, Bože pomagaj. Umjesto da svakodnevno, svaki dan započnemo sa Bogom. Postoji jedan lijep citat u knjizi Put Hristu, kaže, posvetite ujutro sebe Bogu. Predajte svoje planove njemu i neka on ili ih blagoslovi i pomogne da se ostvari, ili ih zaustavi ako su na vašu štetu. I tako ćete, kaže, iz dana u dan upoznavati sve više Boga i tako će se ispuniti onaj tekst koji kaže, a mi Hristov imamo. I tako će na kraju krajeva biti pojedinci koji će zajedno djelovati na ovom svijetu drugačije i suprotno od Vavilona i zbrke koji vlada u ovom svijetu. Ja doskora kao mlad čovjek, ja sam mislio da ovaj svijet ima toliko mnogo da ponudi. I želio sam da vidim, svašta sam želio, ali danas vidim da ovaj svijet jednostavno, ovaj svijet ne može da se popravi. To je jedna glavna stvar koja može djelovati negativno. Ali poruka iz Biblije kada govori o kraju svijeta, to nije negativna poruka, to je poruka pozitivna. Ona kaže, ono što je loše nestaće, a Bog će napraviti dobro. To je kao kada vi kupite zemlju i na tom imanju želite da gradite kuću, a tamo ima svega, ima smeća, ima neki mali temelj, nekad je tamo bila neka šupa i ne znam ni ja, ima mnoštvo trave i vi dolazite tamo i to sve kosite, rušite, krčite. A onda kaže, nemoj. A ti kaže, a jer ja imam sliku, ovdje će da jednog dana bude prekrasna kućica za mene i za moju djecu. Tako i Bog. Bog je žalostan što se ovaj svijet pokvario. Bog ga nije napustio, ali Bog želi da ovaj svijet promijeni na dobro. I zato će on one loše stvari da ukloni. I kada govorimo o drugom Hristovom dolasku i o kraju, mi ne govorimo o negativnim stvarima, mi govorimo o nečemu boljem. Bog priprema nešto bolje za mene i za tebe. I potrebno je naravno da možda prođe neko vrijeme u životu da mi dođemo do te tačke i da vidimo da na ovom svijetu pored svega dobra i dalje još uvijek ima mnogo više lošeg. I da poželimo nešto bolje. A ne da stalno se grčevito držimo za ovo prolazno i za ovo što je tako slabo. Novi svijet koji Bog priprema, to nije svijet kakav često nam predstavljaju. Tako mi lebdimo negdje sa nekim harfama na oblacima. Bog kaže, to će biti materijalni svijet kao i ovaj svijet. To će biti sve kao i ovdje, ali hajde da pročitamo taj tekst za kraj. To su najljepši tekstovi koje možemo čitati na kraju Biblije, u Otkrivenju. Kaže, Otkrivenje 21. poglede, i vidjeh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nema. I ja, Jovan, vidjeh grad sveti, Jerusalim nov, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevjesta ukrašena mužu svojemu. I čuo glas veliki s neba gdje govori, evo skinije Božje među ljudima i živjet će s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima Bog njihov. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. I reče onaj što sjeđaše na prijestolu, evo sve novo tvorim. I reče mi, napiši, jer su ovo riječi istinite i vjerne. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zabadava.
Ovaj novi svijet je nešto što Bog nudi meni i tebi. On ne traži ništa od nas osim da mu vjerujemo i da mu se predamo, da živimo zajedno s njim. On želi da popravi stvari. Kaže ovdje, on će otrti svaku suzu, neće biti smrti više. Ali nešto najljepše u ovom tekstu što ja uvijek vidim i pročitam jeste u ovom prvom stihu kaže mora više nema. Različite su tumačenja za ovaj tekst. Jedni kažu da novoj zemlji neće trebati ovoliko mora koliko danas naša zemlja ima i da će trebati više tla, više zemlje da bi svi ljudi mogli da žive. Drugi kažu more simbolički predstavlja narode koji su se suprotstavljali Bogu i Bog kaže nema onih koji prave nered. Ali treće mišljenje koje je meni najbliže je vezano direktno za iskustvo onoga koji je pisao ove riječi, to je apostol Jovan Bogoslov. Dakle, kada je on pisao ove riječi, on se nalazio na ostrvu Patmos. To ostrvo još uvijek postoji i možete da ga posjetite. I ostrvo je, kao svako ostrvo, okruženo vodom. I one koje on volio, oni su bili na drugoj obali. I on je bio od njih odvojen morem. I kada on gleda sliku novog neba i nove zemlje, za njega je najdragocjenija stvar to što nema više rastanka, nema podjela, nema udaljenosti, nema da jedni žive ovdje, a drugi žive tamo. Nema trenutka kada jedni umiru, a drugi ostaju da žale i da žive sa tugom zato što su ih napustili. On kaže mora nema, to jest nema ničega više što nas razdvaja. Mi ljudi živimo jedni sa drugima. Oni koji ste voljeli, oni će biti zajedno s vama. I što još više, Bog njihov bit će s njima. Bog kao izvor života. I zbog toga neće biti kraja. Zbog toga neće biti smrti. Zbog toga neće biti žalosti. Zato što će Bog biti tu usred nas. Dragi prijatelji, draga braćo i sestre, ja znam da ovo danas izgleda previše dobro da bi izgledalo istinito. Ja znam da sutra već, kada budemo morali prekosutra ustati u 5 sati i krenuti na vinograde i na druge poslove, da će nas zatrpati mnoge druge informacije, da ćemo se boriti kao i svi za život, za račune, za struju, za djecu, za školu i za sve ostalo. Ali isto tako borimo se da u svom životu, u svakom danu odvojimo malo mjesta, malo vremena i da kažemo Bože, ja ne mogu sam, povedi me danas, budi mi blizu. Otkrij mi se, pokaži mi šta je dobro, šta želiš da ja činim, kako da živim sa suprugom s kojom se ne razumijem, kako da izađem na kraj sa djecom koja su ušla u vrijeme kada mi je teško, kako da možda sa roditeljima ili sa roditeljima supruga ili sa bilo kim. Ono što sam uvidio za ovo kratko svog iskustva, da ne postoji osoba bez problema. Ne postoji osoba bez problema. Vi možete imati milione, možete imati bogatstva, možete imati sve na ovom svijetu, ali uvijek će postojati neki nedostatak. Uvijek će postojati nešto što vam smeta. Uvijek će postojati nešto što vas muči. Uvijek će postojati ta praznina koju jedino Bog može da učini. I On to želi ovdje da započne, a da završi u vječnosti. Moja želja i molitva je da jednoga dana svi budemo tamo, u jednom boljem svijetu koji Bog priprema onima koji ga ljube. Amin.